of Manipuri musical reverberation TV show sibu mieng tabiriba pumnamakpu adomgi host Daina Pangsatabamna taram nokchari. Ngasigi episode asida aikoina miyamgi damak puduna lakliba guest asi multi talented oiba guest amakhakni. Mahagasi actor, music composer amadi singer amakhak oibata natana. Ing soglising ani gatara gani panda Manipur State Film Award ta Best Lyricist amadi Best Singer gi manasi lobangam lakraba loina na recently 2019 da Triple S Manifa Kakching da adugumlaba Special Mention Award haiba manasi lobangam lakraba khoigi guest amakakni kudol tamzari miyam gi damak Thotreisto Keishing Keishing gi han bamakta da khoigi Times of Manipur gi studio sida taram nokchari. Thank you. Adudi akoigi ihan hanba wahang waina ko kaising se koina tajaba matamda koi ukrul da su dum lairame haina su tajai ko some family background ima pabong gi ming khar thambiyo. Okay. Ai gi baba gi ming de ambition Keishing ko jai. Ai gi ima gi ming de Thimila Keishing. Oi khun se somda airport side ta ko som khulen. Sala ko som khulen yawn dai da. Nushid haidi na ma leine lungai yam hathi ma leine. Ado chai khiba mi se kau ngam de ba. Ai de gi lungai sa thi bi chang se thi bi chang sam kal de ba. Ai adu khun na lei jam ne. Yam nungai jai introduction oina kwa koi gi iramdam pokpham lamdam gi matang na thambi khiba. Adu Keishing se koina tajaba matam da multi talented ni singer su oiba music composer su oi. Aduga isai sisu folk hai tare folk song su sakpa amadi modern song su dumak sai ko koi tongan ba wahang kharadam laksage but ihan boina koi gi ngasi gi musical reverberation TV show se gi ihan ba number hai tare ko folk song amatang Keishing na kudol tambi. Okay. Folk song se aina kano hoi gi handak hajigan gi ai dare hoi lungai ni one of the most adum decorated wave festival ne ko adu se masak chage yam nungai jai Saharwon mayang won nui re awon na o nui re a won na le shia o yang lo a zi lui re li ra yang lo o ra seng lo lum lao nge rum sa o ko khe sa de nge shan pari u sa I tum ra se lo nge shan hi ao yi bing wi ke la ne o jing gung jang shan thei khui bai o yang lo yang de ma pen ma mi kai shun o ra pam lo nge shan nge that sa o thak lo shim khur a kha tha ne I thum le shi mơ nao sa. Thank you so much. Keishing si sum koi sai be sai siga ko tangkhul maron sumale ko koi gi lui nai ni haiba koi gi festival is one of the koi gi biggest festivals in Manipur haiba yai ado sai be sai sa masigi marol sina kari hari bano to khara khongdok pi sigi sei sina haiba de hoi gi hojiki saharwon mayangwon haiba si saharwon hai de hoi gi cherry flower do ne mayangwon hai de hoi peach do haiba ne asi layani se lengani matam se chat leba adagi saharwon ga mayangwon ga si se lengani gi leine si matam da chat le si gi nungai raba bloom jam da akhoi work bright way han ba adum leine ado aduma leire aduga akhoi miyam lao akhoi festival se pun akhoi nungai mina se akhoi pun mina se akhoi chinnaw gumna yum umma gumna akhoi culture si
จัดทอหันบะพระเจ้าหันบะสิบริษัทโอยนับไปทุกตัวสินุชินาสิให้วิเศษนี่ยามนงไงใจอิเศษสุดดุมกิมาติกพะบะให้ตาเรกว่ามียามกิดมาคุดอลตัมบิเครKeishing instruments กิมาตังเดคราลักพิว normally ตังคุล community กิโอยนักว่า Keishing เนี่ย represent ตัวระกาคุยกิ folk song สุสักปีเลยบะ instruments สิ่งสิการิโนก็เริ่มมาคัลกิอิเศษสิ่งดา season นี้อายามบะ folk song ปุ่มนั่นมักตัดดุม season บะโอยบระให้บะตัวคราทันบิไอ้น่ะ folk song อันนั้น folk song ให้บะตาเลย folk song สักปุ่มมันดำดาไอ้นี่ชินะ instrument เซตติ้งที่ลาชิมาเลยเลยดูมาชินะ shaker มาเลยเลยแล้วชินะกันน้องโกโก้ให้นะไว้น่ะน้องโกโก้เกาใจชิมาเลยเลยดูก็กรองไทยน่ะมาเลยเลยก็กันยี่ไม่ยี่บุกก็ดูก็เอาไอ้ที่ยาวรักเตะดูปุ่มมาไอ้ tradition ปุ่มดูมาไอ้เชมจอมมาเลยเลยปุ่มมาเลยเลยดูก็ดูก็ชิปฟลิปโต้ดูไอ้ไปใจดูไอ้น่ะสิ่งที่ใช้folk song สักปุ่มต่ำสิดาไอ้น่ะ western music ก็จะฮับตัวโอเคไอ้ที่เขาจะการกินมิชเนี่ยเห็นได้ว่าไอ้ folk song สิ่งที่หันท้ายนี่กี่ที่จัดนาวิอาร์เราใช้นี่ใช้ไฮไนวะดูไอ้เนี่ยสักปุ่มต่ำมันดีไอ้เนี่ยสักเชมปุ่มต่ำนั่นดียามมันนุ่งไง combination นุ่งไงบ่อยอะไรไหมวะไอ้เนี่ย rap song ให้ปุ่มต่ำได้ใช้ African กี่ culture เนี่ยวะดู African culture ใช้เขาจะเดียวเขาเนี่ยต้องค่อยเผาใช้นะค่อยตาเลยเลยวะไอ้กลุ่มน่ะเขา culture ใช้เขาจะ music combination ใช่ไหมพุชละกันดายามมันพัฒนาตัวเองไอ้น่ะหากลุ่มใช้ติ้งแต่ละให้เนี่ยใช้มาเชมเมบก็วิดีโออัลบั้มกันเอาaudioอัลบั้มมาเชมเมบดูไอ้เนี่ยเชมมา music ใช้western music มาเชียวเด็กไม่ใช่กลุ่มน่ะติ้งแต่ละเลยเลยปุ่มเลยเลย shaker เลยเลยกรองไทยเลยเลยโกโก้เลยเลยชิมงาใช้ชิปายเลยก็ใช้เชมมันเนี่ยบไอ้เนี่ย music ใช้ lead ใช้ติ้งแต่ละกับปนเนี่ยดูเลยเนี่ยยารัมเนี่ยดูช่วงนี้เราเนี่ย music ใช้จน preserve ตัวเชมมาดีเนี่ยใช้ music ที่มารวยเนี่ยไม่ยังมุขคนจะ identify ตัวงามมากันดา music ใช่ตุ้มพระเจ้าเป็น music โอลักกันเนี่ยใช่ท่าจะแบบนี้Keishing instrument สิ่งเสพคุยกี่ตั้งคุล community ไว้นะดุมอิสานะดุมเซมบะกุมบ่อยบรามาสิเซมบะเสไม่กี่ใครให้ตาเร่ใช่ไอ้เนี่ย shooting เดล่าใช่ไอ้เนี่ยเชมเม่ดูก็ใช่กุมไม่ใช่ดุมเช็คกุมใช่ยามรู้ว่าจะนัดเตะดูใช่สันดังกิมจีกุมใช่โอ้สันดังกิมจีดมตั้ง viewers อุดซีกันดีกว่าคุณให้ไปดูสันดังกิมจีวันดุมโกโก้กันไปเนี่ยใช่ดุมคนเจ้ดุม different sound ทุเรศบุกใช่ดุมตั้งนั่นนุ่งไอ้ใจโอเคKeishing ตรงงานบ่คุยกี่ participations ไม่มากกว่าตรงงานบ่คุยกี่มัตกี่ไอ้บ้าสินบ่ institute ตรงงานนะสินบ่ or organization กุมบ้านสินบ่ตรงงานบ่ festivals กุมบ้านสุสารุยาเรให้บ่สุคุยนะตาจาเรกว่าดูกี่มาตั้งแต่สุขระลักเจเก but second number ไอ้นะคุยกี่ another folk song คุยกี่ high instruments season อะไรกัน viewers ก็ได้มาคุดอลตัมบิวโอเคดูนี่ใช่มาตั้งใจเกไอ้นี่ใช่คุยกี่2009 da Tangkul Youth Council organize tawa siguro function naman da kana award masille ma best folk singer during ta kini siya do siya masakchage sakti oh leshi ngeroksa Leishing a roxa Misalo mimanglo Misalo mimanglo Ketai rega changping li Misa mimanglo Ketai rega chẳng bình lý mi sa mi mong lo ô lấy xí ngờ rốc sa ô lấy xí ngờ rốc sa ilong nào ra sương lo ilong nào lum lao sa cơ hai ri lum khờ lao xin cung thầy vai cơ hai ri lum khờ lao xin cung thầy vai ô lấy xí ngờ rốc sa ô lấy xí ngờ rốc sa
lấy xí sa lấy xí sa lấy xí sa lấy xí sa xin cứ matam hitaran lấy xí nghe rok sa xin cứ matam hitaran lấy xí nghe rok sa lấy xí nghe rok sa lấy xí nghe rok sa Thagachari, thank you once again. Yam nungai say isai gi marol say khangdi khangjadre ko, but I really enjoyed viewers sing na so soidana nungai jaram gani kari hairi bano magi mayek sing se isai ga thanandi aina le sing rok sa se akoi nungsin na nungsimin na se haibne akoi matam leiringai da nungsimin na se hoji haiba matam sida akoi nungsin ma se akoi picha bithak adum gift tawdo adum jana ta hiningai sida nungsi na gift tawna se matam ko na haiba matam se leite mani aduga ilong naw hairdi akoi hojikan ge dum kambu leidna ko adu singdo loina lao akoi dumai mina se akoi matam bengai sida akoi thagat mina se aduga nungsi bai leite kan na hoi se pisai leite ba nage nungsi mina se matam sida right time sida hoi nungsi na ga ngai ni hing se bi se lyrics say sana dom ikibra sigi lyrics se ai gi guru ojaba ai gi dingtala tambiramba hala tambiba ai guru ma leijai ma chang matai baram gaujai mana ibi bai shaini yam nungai sai ado recently 2019 da ko triple S manifa kaching da sin kiba adu da koi award ama phanglaki ko madugi award gi matang da su khara thambiu ne si aina dum si film award phangki se ai mangti dum koi dum ngai ba adu achievement khoi chawbe achievement hai ba tare triple S manifa si da phangki award se aina film makap chai ba one nam haina si oja mai paksana larangbam mana direction pi bne ado si film kap si da aina lauriba role se ai sibai manu sibai ojai oh ngasai actor su oikibani na adum sibai ojai aduda adum ai gi dada sina sibai IS oiba MCS oiba adu masin loi mete pi slow ne ba aduda ai sina sibai ojina akoi tangkun pi musak su pujau lei bisida kai gana mete ni bi law no ai kham ba ai swai ya da ba community adum problem si lei se ai adu utpur role ne ba adu last ai film award ta phangje sei ma sei ba adu I regret tawrak pane last di ai khut lai pai raga mingon da hat laga aina dum extortion tawraga hingma punsi se chumdre dimute di honu si chana na hingmina asina right path ne adu isi amma dawje Suzuki film asida okay adu di third number oina hairiba film du da khogi isai do sakhiba ko kaishing na sakhiba hai tare adu viewers ki dama ko dol tambi okay Lishisa Tamna Laylaka Lishinga Roksa Lishisa adum hoi nushimna se dum nushimna se matam ne nushimna se adugi isai ne ko tungan be performancing tobiru re ko kaishing na manipur na taba manipur gi wang mada perform tobi khrabra khoi tungan be performancing hai tare madugi experience ki matang su khatham aina kano 2018 da Jamshedpur da national conclave haina adugi all tribal gi manipur all tribal gi da chalwi adu chappada adum oi India da suk chawa Bharat chida adum tribal jam lai ramai su khange bai so hanai khangnam de adum India tribal jam lai adum lai adum khanba ne adu da adu chalbu matam da hoi tribal dum gi matik exchange da nobdo dam nungai je aduga adu da su adum ai makti adum stage khoi chawa hai ba tare da su mai ba tare adu da aina program chappa madam da adugi organizing committee da na sketching nang na hoi festival sigi ahawba pharna na taw da ai tawje aduga aduha natana festival sigi khoi first isai da nang sa oina ina folk song sak chai adu so adu stage yam nungai da chappa madam da
jati jati khai dana ho driver mayam hadum photo kap mina ba khoi chat to mina ba kai to mina ba nungai mina shik mina dim den mam hangje ko aduga adum pham gi nan ba dum sheng bai do adi yang adum ai wakhan da isme sam fit loye yam nungai se adu Keishing folk song na tabada modern song chu sakpiri ko compose to wiri modern song amtang ga khudol tambiu modern song se ai gi first album da audio album da thoki bai sei ne ai si shaga hoji ga rising star Manipuri haina TV ready contest ma lai ba adu da ina top 7 changjai ki bane adu sei dai sak ge ni yang mi wi khana ya ka pen ma va yok lung da hang an ma tha mai thwi chan sam ka tang ma vai ma cơ phung cơ phang ở shan cũng lấy thình rây cơ chi nó mang lý thầy vào nào áo quần pin lời đi vì khờ chan cơ sa thái chính cũng chọc phơi ni ngung lấy cái gì mơ tai mây sai cơ ngơ na yên cơ hàng lụy hiu vang để lấy rơ lấy cái gì li khi pana khờ mơ duy khờ hiu vang để lấy rơ lấy cái gì nó ốc thì mirin phải cả cái sa lấy gì nó mang yêu vang chỉ mơ chan hằn là khờ nuôi ốt sức thì sân cơ bãi mang Pasa show lep cơ ta cơ phung cơ phang ở shan cũng lấy thình phải cơ chi khờ chan mà và nào áo quần bing lại đi vì khờ chan cơ sa thái chính cũng sắp hơn đi ngung lấy cái gì mơ tai mây sai cơ ngơ na yên cơ hàng lụy hiu vang để lấy rơ lấy cái gì li khi pana khờ mơ duy khờ hiu vang để lấy rơ lấy cái gì nó ốc thì mirin phải cả cái sa Lakshman check chay Thagachari Keishing kari hai no nungdiam nungai kre ko Hoji say do adum ai nan ngon dai yange ai yang da pen ba ai phau yam we romantic number ama romantic song ne ada ai na adum mapham lo river side ta ching da yang matam da ai nang molen we adu mapham sing gam da yang kan da khoi ni gi nosi mapham khoi nan ngai mi na khiba mapham oiram me project ne shu wana sing shu khoi ni gi wari live gum da idum ta tai aduga adum how to wari sing do adum nakong adum sing na tai okay thank you so much romantic number amasu miyam gi tamang khudol tambi ba ko Keishing awards ki matang da khra thambiu kai khoi awards aina ngasai introduction da pan khidaba ko adu ki matik yam khra awards khra pan be ya ba khra pan adum oja sing support yaw raga aduga braza hoi fencing support pi raga ai awards khra phamja re ai 2009 da ai se sakba hojai ai first recording da release tawbne adu sha 2010 sida tangkhul gi all tangkhul gi music award ama shin ba ya olorena award function ma lot ka chai adu da aina best singer se tai okay adu loiraga misai hai ki ba presence of Manipur da ai top 7 changjai adu loraga 2012 ta ai Manipur state kala exam da adu gi young talent award tribal culture da ai scholarship phangaga award che phangjai adu loiraga handak barak se handak chahi ai utare handak chahi da triple S Manifa da ai best supporting actor nominate daujai adubu award bakti phangjai khi haudre aduga adum jury singna fan singna award singna musibiraga ingonda special mention award che pijai pipeline da kari khoi gi music anoba khoi gi release tawgada ba ko dugum ba isai gum ba di lei ai pipeline da tango movie ani leijai leigi shiva haina adu no wibang haina ma leijai aduga hoi gi bilingual movie haibu tare aduda hoi Manipur film movie da ai Hira Chandra haina namagap chai aduga donation dedicated donation fal gi da moi da documentary movie culture getting the line maram da adum culture exchange haibu tare adum da movie ma kap chai ajo pipeline da leijai
yam nungaise Keishing akhoi tongan ba tangkhul gi isai mayam ama kudol tambikre ko viewers ke damak Manipuri isai su soidna sakpa hairam kadaba mali isai amatang Manipuri number hai tare ko adu amtang kudol tambiyo aina adum anga oingai digi isai se yam pamjai honare em ko aduda aina koi pamna sakhiba yam pamba singer hai tare magi isai se oye oda sadan dagi isai masak chage ashe aina aige first day ska dam so isai sak chabane magi isai nusi mai thom do sakke nungsi mai thong do yang jagi khajik tang momo nok lagu nungsi mai thong do yang lagu khajik tang momo nok lagu i hang hang lam mi tai bang se i hang hang lam me nanga theng na dri ngai ma mang da i hang hang lam mi tai bang se i hang hang lam me nanga theng na dri ngai ma mang da tai bang gi awa wa kau thok tu na khajik tang momo nok lagu isaiga suraga kaido ngai da lapna roi adu ngai khudol ni na haki thawai ga haki hak changa kaido nungda lapna roi thawai ga thengnarasi khajik tang momo nok lagu nungsi mai thong do yang lagu khajik tang momo nok lagu. Thank you so much. Yam phazaba ko koigi oza sudanandana sakpi ki baisai makhak ne kudol tambi ba yam nungai jai Keishing tangkhul community da ko ngasi Keishing na represent tawraga tongan ba folk songs modern songs mayam ama represent tawraga koigi community asibu hena koigi ka hetare chakthok na pa ko honajari tangkhul ichil now sing da koigi tangkhul maron da karigumba koi message oi be ai koigi puni gi oi ba wafung khara khatang phongtok biun tangkhul lon na aina shmena haininge ithum artist ka jehiba ithum la sanau jehiba tangkhul community le mo chui de kala yarui le chumo chui da sada shepa ka jon khmi shepa sa khmi jerle jon khmiya khane chaine ithum na artist sa ka sa la ka ithum singer ka sa la ga ithum actor ka sa la ga ithum na tada mi jang min khai sa la ka politics le jang la ka tada ishi ashi khai la ga ka sa wa chagi ma sa mrai thum ba ithum yarui ma kham tha hi actor sa da la sa la ga yarui le sa ja thai kala chi wi cha ka shi ji phong se sa de ithum na kham tha sa ring sa kis ne ithum na politics li kala politics o chak sang hai than jali ishi ashi khai da kala na i khai da ka ka khai da sa hai than jali ji iu tho thi iu na lai hi kala ithum society ithum na khang sa ke kala ithum na jing de hai ma lai ne sa wa ithum politics li kala ego ma lai la kala ashi ishi ma khai la jing re ne tong khang rum da ta uthi bai ra ka ta de ithum na society re sang sa kra ji apo mang le mu chuk la ithum na o chara kala ithum uthi wa ra ji ina artist sa da actor sa da kala singer sa da ina hi hangai ji ne kai hai na oi sing akoi artist ama oina singer ama oina akoi se ego re ta na politics chang da na muka akoi na moi nang ajau bani nang apik bani aina hele aina singe aina rich oi hai se asigumbagi ego se asigumbagi feeling se leitana akoi society je kamaina shame do ge nungai ne ba phajana ba kamai shame do ba hai se akoi thabak ne akoi artist sing na si gi khongthang da akoi na politics char kan da akoi na
moi ego le na ga noi na shi ne noi na da ne hai ka na di society se mo thal le ba maram hai bu di akoi actor hai ba akoi singer hai bu si di akoi di praja gi phatta ba si akoi na society ngon da ul la ga si ta di phatte so da si phatte aduna akoi di so na phana ba hai bu si akoi message pi ba mane ba sham na hai ka da akoi se adum pithibhi ge messenger ma oye ba akoi naทำไมมอลกันนะคนน่ะนุ่งชิ้นนั้นกันนะดิมีประชาชนที่เขาคิดพัฒนาตัวตั้มมีตัวตัวหินเนี่ยแล้วแต่มาตัวเขาเชื่อโพลิสซังไว้เชื่ออีโกเลน่าไว้เชื่อแล้วก็อาจจะว่าข้างเราไอ้อาร์ตที่จะเรียนใครน่าไว้เชื่อแล้วก็คอมมูนิตี้เฮดเดอร์กุมเชื่อเขาเรียนน่าไว้เขาเนี่ยที่พิสูจน์นะจะเขาเชื่อไม่เชื่อใช่เนี่ยให้จะนิ่งอย่างภาษาบ้านแม่เสมันทำดีครก็ก็สิ่งอะไรตะกี้หังจันนิ่งมันเนี่ยก็สิ่งน่ะเขาคิด forehead ตะนับเขาพาไปดูก็ ornaments ตัวเกี่ยวกับไว้สิเช่อคนน่ะปัสสีกับเว้ปัสสีกับเว้สิปัสสีเช่อคนน่ะปัสสีอุบใจสิเกปัสสีเช่ลุม any festive ตะอันดูก็ลุมพอดีก็เจ้าวันงายโปรแกรมตะนุปัสสีนุบจับก็แล้วพอตมันเนี่ยโอเค ornaments มันนี่ก็ยามนุ่งไอ้เจ๊ก็ชิงสิตรงงานไปใส่เมียมาคุย viewers ก็เดมาคุดอลตั้มบีบก็ last number ไว้นะสิเกชัวร์ solution บ่อยนะก็ไปสิ่งที่ site ตะกี้ให้ตา viewers สิ่งที่ dedicate ตัวบ่อยนะใส่ยังไม่ตั้งก็คุดอลตั้มบีรำไอ้น่ะอาจจะเรื่องใช้ขันกี่มั่มชันอีจับเนี่ยมั่มชันอ่ะก็เชื่อมจับเนี่ยดูไปใช้อันนี้ยังปั๊มจับอ่ะดูก็สิกี่ใช้ค่อยตั้งคนละอ่ะดู most view video audio ให้พูดอะไรvideo album ให้พูดอะไรสิตั้งคนที่สิเนี่ย most view เองก็อ่ะดูใช้สักจังกี่อกทวีลีนลีมาไทยละเลยสาสีกะเจ来个是个火焰，伊勒么thấy xa lạc mơ rơ khu ốc thủy lý nà lý mơ ra sâm phăng xa xí gà chơ lấy cơ是个火焰，伊勒么thấy xa lạc mơ rơ khu cơ phung cơ chi tâm ba cơ chi yên va lơ lơ y vi và ngơ nơ mang ly thế ô lấy cái chi lấy cái gì mình sẽ thấy coi cái lấy bao nhiêu bị say ở đây cái sinh sĩ sinh là đúng bị girlfriend one là nó chỉ cái bị say ok romantic number có yam nung ai dây cái sinh tung được suka cái sinh na phật giáo bị say mày mà tăng khôi cái có cái compose tàu bị đana miam cái mafam đã khôi cái kudol tan view wish you all the very best hai bawa mafam say TOMTV cái site cái tham sari thank you so much thank you ngasigi oina di matang asida musical reverberation TV show tension jari mathangi chayol mathangi Sunday numitta anoba guest ama puduna lakchake Wow.